Жигиттер, ассаламу алейкум. Базар коргондо мал базар жок пока. Канча базардан эле болбой экен өзү. Өзгөнгө кетип аттык эле, могу кирпич заводдун аркасында мал базар, аякта эчтеке жок. Элдер могу сайдын боюнда биякта соода кылып атышат азыр. Ушактан нет бирдекелер тартканга аракет кылып көрөлүчү. Өзгөнгө кетип аттык эле. Жол ремонт болуп 15 километрде 45 мүнөт жүрдүм. Ошол жерден эле калып калдым анан аяк барганча уже түш болот экен, уже базар таркап жок болот. Ошол жерден бирдекелер тартканга аракет кылып көрөлүчү. Эмне кармайбыз, эмне жок. 7000 болду мына козу. Козу кочкор баба? Ургачы. Ушу курайган 7000 экен. Мурдагы 3000, 4000-ликтер азыр 7000 экен да. Буякта ушундай болгон көрүнүш. Шеп, булар алындыбы, сатылдыбы? Алып келдиңиз, э? Соода болгон жок пока? Соода болгон жокпу? Канчадан бу, э? Соода болсунчу. Соңдор 15-тен дейт. — 18. Канча айлык? Жазда 2 болот. Жазда 2 болот, да? Козу кочкор, э? 18, кеми бар? Кеми канча эмне? Жакыныраак айтып коюңуз таксыр. Жакын эле бир кадам таштап айтып койсоңуз. 17 бересиз. Козу кочкор экен бул. Во, бияқта жото сал базарга окшоп кетти, сал. 8ге ал дедим, мына сенден 400 сом эле кам сурап атам ғой. 8ден. Азыраак сатсаңчы. Кам жок кайта. Берсең анан 200 сом. Азсың мына 200 сом кам. 200 сом кам 7000, э? Ака? Аякта 8000. 8000 бе? 200 сом кам 8000 короче. Козу кочкор. Айткандан 200 сом ба. Ну, козу кочкор. 200 сом кам 8000. Шундай соода болду. Нар жакта дагы соода кылып атат, нар жакта дагы. Аны көрөлүчү. 6200. Козу кочкорго. Айка канча? Жакыныраак айтып коесуң. 200 сом. 6,5 бериң деп атам. Барака кылып. 300 сом талашып атасыңар, а? 300 сом талашып атат. Ава 100 сом кошуп коюң, өлбөм кетсин ошол жерде. Көп болуп кетти өзү, э? Өзү жакшы кошуп коюпсуз өзү. Береке кылып ушуну. 6200 берип койду. 6,5 бересиң деп атат, бияк. Биякта дагы кызыктуу соода болду. 8ден берип атат мына 2 койго. Солук кой бул, ака? Солук кой 4. Жашып калды. Козу. Бул жашып барып калтыр, бул козу кой экен бул. 8000ден берди, болбоду. 12000 кеми бар экен. 200 сом сунап атам. Бериңер. Бардаган. Канча койдуңуз, ага, канча койдуңуз? 8200ден берип койдуңуз экону, а? Мо козугабы? Козуга 8200. Боз бака бул. Канча чека бул? 2. Боз. 10 канча деп атабыз? 11ге бербей койдук. 13 көрөбүз бака? Канчага дедиңиз? Көтөргөндө 11ге берилген жок. Күчтүүсү канча болду дедиңиз ака? 7300. Эң эле күчтүүсү мына. Базардын алды кочкорлор да бул. Ургачы бу. Кочкордо октоп аттым эле болбой калды, майли. Турушу кочкор экен. Турушу кочкор экен да, бирок 7200 болду. 7300. Мына. Ошондо союшка жарап калды бул. Анча-мунча нерсеге жарайт да. Короче, кудачылыкка барбайт да, үйдө союп көрөт да. Болду. 7300 ушу. Кой бакпаганым өкүнүп кетти мен чөт. Новый 75 кеми бар. Деп атат экен. Экинчи, үчүнчү баласы бар.
Muzorsu Urgaç. 75 kemi var. Bu yakta soda oldu. Bu yakta soda oldu. 56'da jüröt deydi. Alışsız da oldu. Az soda bütüp kalsa eğer gelişse daha tartıp ketken hareket kılabız. Öte alışsız da oldu. Urgaç'ı. Ay Tugay değil. Kança aylık aka ol? Kança aylık bu? Kim bilir? 3 aylık var mı? Tölükten çok. 4. Cüdömüşürak eken da bu lan? Sel. Kıynalıp kaldırdı. 18 bin. 18 bin oldu. Şunday bak soda büttür. Ama kaçadan oldu var komşu? Yok satılat. Satılat. Kaçadan beri mi koydunuz? 7'den beri mi koydu? Dep çota uqtat koydu okşat meni. Aa aka kança olup ketdi? Bayağı da? Ha bayağı повторный olup kaldı. Yak bazardın ayağına çıkıp kaltabız. Köçedегі bazardın. Bu yakta bir atta var eкен. Bunu azın 45'e gitti. Gitti. Torpakta kança karayız? Torpak bölek uydum balası. 38 görür. Bu kağı bu erkek mi? 38 görmedik. Kança veriyordu şunda? Jakmırak. 40 da. Tağı üstünde. Ot 8 görülüp bunu. Torpak. Aka kançadan olup ketdi var aka? 19 yarım oldu. Eko 19 yarım ha? Soluk Eko deyin. Bular kozu koylar da bular ha? 19 yarım oldu. Eko oldu 19 yarım. 19 yarım. 500 gram 20 eken da. 19 yarım. Altı karası bu. Teke öç gibi ki mu? Teke. Kolu tartta baka siz tarttan yok mu? Kolunuzu tutardı. Tekeni tarttan beri. Kaçalat boy. Ben biraz sodan koyarım. Verin mi onu? Ben zaman soradım mı? Lazım gibi seni verdim 6 binde. 5 yarımda kuru aldım. Hatta 300 sandı. Azdır bağlı. Zeki yarımda. 6000 ver koydu mu? 6000 verdi. 6200 son geliş albaydı adam. 44 görbe gelgim dedim o. Torpak kanı. 44 günge bergen mesinde bir yerden az bazardan 41'ge sıradı dedi. Uydu 50 kemi vardı otağım dedi. Boğuz dedi. İkinci olası, üçüncü olası uçundaydı. Bir yakta soda kız oladı bir yakta. Az sodanı tartağız hazır. 57 bin. 57 bin verip atıptır. 57 bin. 57 mi insan? Kanca sıra otat? 60 verdi 60. 60 sıra otat 57 bin verdi. Verin hemen. Aksakal. Verin. Rahatsınız da koyun hemen. Verdim de koyun oldu. Gelip alıştırdı o ayaktan verdim o şuna. Ya koyun lan. Kol bir jar meşer okula şundaki. Ha bir yerin yaşta verdim. Biraz öttü 2 yaş bolduk. Bolle. Tüsü de kak. Ah tutusu. Sine şu hem rol oynayıp. Oo, 2 bin he? Para teri olanda böyle gelir. Verin aksakal verin. At kolu çamalayan vurup koyuyoruz ne duruyor diye. Tak 57 oydan soda top kaldı. Tak koşarsın deydi men koşalbayım deydi. Ne böyle? 57'de topladı soda.
Bu 15. Bu 8,5. Boğaz bunun arkası? Yok. Boğaz mı? Bunun berkisi Qo'chqor. Qo'chqor. Buna 56 otkan hazır 60 boldur. 60 boldur. Dağı dele alsız da odan. Ha, buna qo'zi qancha oldi o? Qancha oldi aytib qo'ying. 8 ming. Bu qancha kilometr beradi o bu 8 ming? Ürөнгө алып койдуңуз. 8 ming. Солук qo'zi. Öldü o. Haka kaça var koydunuz mu? 87 oldu. 7 var mı? Para? 87 oldu. Boz urgaç qo'zi. 87 8700. Oyt maçta girseler ardından barıp kaldık ko. Qayerga to'xtaydi ekan deb. Shu mashinada birdemse keldi deb. Al olsa qarmatpay aylanib qochib yuradi. Shu mashinada birdeka keldi ekan, qarmay turgan desa. Baraylı için ne alıp geldik yani. 11 jarımdan buna 3 önü mü? 3 önü dün bir aldınız mı? Qo'zi Qo'chqorlar bular. Qo'zi Qo'chqorlar. 3'ü 11 mingden bolup turdu. Buna eko normal ekan bu ikisi etindeki. Buna ortada sal paçakirak ekan da. 11 mingden. Surang paydasına bereriz, surang. 11 mingden şu Qo'zi Qo'chqorlar. Hazır soda olup satı olup tur buyakta alalım. Buyakta dağı bir de gelip durayım bana. Bir öyle okşaydı oldu. Ha böyleken 3-4 eken. Satılav dese satılmaydı eken. Şöyle minip gelip duruyor. Hangi oda kasal öyle? Жүрөңгө нарып басып bir 50 метр нарып басам, кайра артка келем, кайра нарып басам, кайра бияка келем. Sen turun ayt gerek. 7 ming сурай берилет дейт, qo'zini. 7 ming so'm сурай бересиңер дейт.